Soy stendon Vinicius Junior yang kontrak kapah duun rusnem bat kenika klub. Kum taruh kejing angdut jangka klub Arsenal pan yuk soy ya Vinicius Junior kalong leno Hakabah kalakut parok kalinti ban lece ke Arsenal. Hakabah mentah sai sinpat Vinicius Junior ulah soy stendon yang kontrak kapah selempha bat ke klub Real Madrid kepadai haduun rusnem. Keban sakut hadu usnem arjar lai poar. Prasnem haka klub Real Madrid kadang long kepadang lengkot pelat. Kumta sah rusnem pat soy biang Vinicius Junior kontrak kebat temai. Ka kontrak keban Neslem nagam tajuk Vinicius Junior haka klub Real Madrid. Keban sakut hadu penajun usnem arjar lai poar. Kat kumbi kubor laong bawadla ka klub Real Madrid kamla pansiwi ka salary nagam tajung Vinicius Junior hakador kat kumba kalasiw yaw Kylian Mbappe. Henry hakabakut kaduk kadwai Vinicius Junior ulah hapan nepat haka klub Real Madrid kamtam na kajing penbor bat kajing kwa jong Jose Mourinho. Hakabakat kumbi kubor laong baw Vinicius Junior ulah soy ya kontrak bat ke klub Real Madrid haka dor ke ba million euros haka shisnem haka bakan sa donru saka add-ons lada unjob ya ke Champion League lana ya ke Ballon d'Or. Kumta ka linti jong Vinicius Junior ban leja so syak klub Arsenal mentak la kudno haka ba sach sinpat sah rusnem undang nebiang haka klub Real Madrid. Hakabau Vinicius Junior ulah penyeso syak klub Real Madrid hausnem arajar katpra. Kumta hadin prasnem menta Vinicius Junior ulah extend biang ye kontrak pada klub Real Madrid hadu rusnem. Play Shibun.